ドサイドの友達に伝えておきたいことがある。今は遠く見える明かりでも信じてみるだけの価値がある。Lo masih berani datang sini, punya nyali besar lo. Ngalahin lu, gue akan tantang terus. Lo udah bikin gua berdarah. Emang kita mau kemana? Kita mau ke perpus. Perpus ngapain ke perpus? Mau baca-baca. Ayo, kamu ikut gak? Ayo, ya udah, langsung aja. Lu mau pada kemana? Kita mau ke perpus. Apa lu berani lu? Gue cuma bantu cewek lagi. Serang! Ya! Kenapa lu? Woi, brengsek lu boy sama cewek. Kabur! Kabur lu anjing. Pada kemana anak-anak semua ini? Bos, Kenapa kamu berdarah? ya habis sama geng-geng. Thank you ya. Oke. Udah. Ini teman gue, ih. Lo temen lu? Iya. Ayo. Lu nggak apa-apa? Sakit. Kita pulang yuk. Sakit. Ayo, tang gue aja lu. Udah lu, siap-siap sana. Udah serah. Siap. ワイルドサイドの友達に伝えておきたいことがある。 Lo nggak apa-apa? 今は遠く見える明かりでも Lagi nggak? Sekarang gerakan kaki. 信じてみるだけの価値がある。 Lo, sekarang lo di mana? Gua udah di lokasi. Udah dari tadi nunggu gua. Oke, tunggu.
Datang juga lu, punya nyali lu. Bacot lu. Brengsek. Serang! ワイルドサイドの友達へ伝えておきたいことがある。今は遠く見える明かりでも信じてみるだけの価値がある。 Sekarang lu lawan gua, Jackson. Oke, siapa takut? Lu, Joko, sama Sugong, maju! Oh, hadapi saya. Lo tinggal sendiri. Jangan. 追い漏れた真昼の交差点に羽をなくした鳥たちの群れを見る。自分らしく生きようとあがいてみるが Kemana lu? Sini lu, maju! 焼かれ飛ぶこともできないか。俺は飛びたい、飛び続けたいよ。俺は飛びたい。 Lo, satu sama gua. Maju. Mundur kalian semua. するように